Apollo Kitona Society na ko Kalaki County Taxi Operator Sacco Richard Erechu nesitio gogongiti nuebe edukunita ya society na okaru ilukumini areke da kaisare na pedolu ne Emyooga kwenye meda kikesinoi soka pesako poda dunto zimilo na pesa Saudi ne daero kidumu na ande ni yasio kapane mu yapo da chorus milioni na pesa Saudi pine ya associations ina association of buke the budget ke pone tukete ke pone lito to the members associations so ija na associations ni kapunu mu poda pete nyakunu imono iteda ne kwana di dola so paka kwane da sa korari loni le beta itom nango geu naso yata kitebe apedosi kesi atukunu nepeta isirigini lwe dolete namba imilioni na kaisa kanyi ido esipedosi kesi aitekere ejana kinelo a society na Etojoka Emyooga rai kapule pere ya dumuno wile patana ya siraje member maome koto bobe ya yaunu bitungia bui kinjira bobia rai executive la association ireri orete pole mi monojo ogeta yaune request kone ja isako de teresa dangola geta imba beiti kapa jukuna executive la association ne ja isako ake politwete ne right to mulo Caroline Asengo nyesadiope komeba na lu etosomata apia inwe Emyooga kitona ikeuna eduka kek so bero me Emyooga manga uro konya i kopea tot Machiel better at first better dake operating stock no nice ama yam kedeni I'm not really doing bad Mameraya Sengo boni ameba medao kwenye miria midiatu nyesie balebe ekewe Emyooga lo aisubisake nepeka gwela na rigoyen I've been doing my business personally, then later on I joined Emyooga to add on my business, but it was successfully not very bad, but it helped me to top up my business. When I was a bit down, it raised me. Barasona kona katika kule Emyooga ama menye pone shoot ajini tekera moda konya mabitika kula na family kutika kununua kwa watu wagengo da alikunika kununua na kutaka nyape alusina irimina kwa family kapana jaino system tekera nyama toka alisa pero na domle hospitali yangarore kimasiku echae ka touch school fees imebaniche kwa pena David Obongi kesi karieteno yebe mamti kesi keunos koraiti mamu adumu na gangatane Emyooga konyo wakide sente so robe members wa udo chantie business giro te pin so kama Emyooga kuloke sete business mejolo nako mere malo parango basi ya pasu Emyooga konyara ni awilo paka tipalore na te konya peso midwe epido family na e bisi anchira poitita nyu se awolo bateke na moro katika pida se magolo ya nyu ya Emyooga alos kinetena Emyooga nesa keuni tungo kalia kotomo bakoro itoritos kotoma agwelanari orai agangatane lomuniti itorite toma microfinance support center Kanuka TV East Alfreda Tuao ka Philip Opio ko district alo Kalaki